Yes, kanonye mbifuriza kuguma kugubwa neza guhirwa umuvyo mukora byose inshuti z'akadasohoka abakunzi ba TV Duniani Kote. Birumvikana na makuru tuba tugarutsemo arebana n'umutekano politike na diplomasi kugira ngo tuba updating mu gihugu cy'u Burundi tubabwire uko situation ihagaze. Dere yuko rwose nyamuneka ibintu biba bikomeje kugenda bihindura isura mu buryo bukomeye cyane. Ni inkuru nke cyane tugiye kuba tugarukaho, ariko nyamuneka muze kunyemera izi nkuru tuze kuzinjiranamo mu buryo navuga ko bukomeye cyane, kuko ni inkuru zikomeye kabisa, ni inkuru zikomeye zimo ziraturuka mu gihugu cy'u Burundi kugeza amagingaya. Nyuma yuko uwitwa Evariste Ndayishimiye cyangwa se General Neva abonye ibintu byamucanze byakomeye, yatangiye gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo yiyunge n'igihugu cy'u Rwanda, ariko abicishije mu gihugu cy'Ubufaransa. N'amakuru atugezeho mu kanya, gusa turavuga tuti nyamuneka uko byagenda kose turaza kwa updating. Ariko mbere yo kugira ngo tuze kwinjira muri ano makuru arebana n'umutekano politike na diplomasi, nyemera muri aka kanya mfate akanya tuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye. Mbibutsa ko turi ku itariki zigera kuri 20 z'ukwa 10 2025 n'amakuru agezweho. Turasuhuza abantu badukurikira rero bari mu bice bigiye bitandukanye, kuko badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi tubasanga Gitega, Coline Mujejuru, Coline Murangara, tubasanga muri Coline ya Tongo, Coline ya Kinaziza, Cibitoke, za Bujumbura ndetse n'andi hantu hagiye hatandukanye. Tubaye ikaze twikuye ku mutima. Si byo gusa kandi tubasanga mu Bubiligi, mu Bufaransa ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, tubasanga Canada, Australia, tubasanga United Kingdom, tubasanga za South Africa, hose by'umwihariko hirya no hino ku isi. Bose rero twaye ikaze kuko ni umuryango mugari ubutumye twicara hano aka kanya kugira ngo tubabwire byinshi cyane bigiye bitandukanye. Sindi butinde, reka by'umwihariko duhita twinjira mu ngingo z'ingenzi, kuko murabizi ko nkubita mbangura mafite umuvandimwe ngiye kubaterekeraho mu masaha imbere, nawe rwose akagira byinshi agenda abagezaho. Muraza kunyemera tugaruke ku ngingo nke cyane. Turaza kugaruka by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi, turebere hamwe umwiryane ukomeje kugenda ugaragara muri CNDD-FDD. Uyu mwiryane ukaba ushingiye ku butunzi ndetse no kugenda bahererekanya ubutegetsi mu buryo navuga ko burimo uruswa iri ku rwego rwo hejuru, ndetse rikaba ari n'ikibazo gikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Burundi. Murabizi ni igihugu kugeza amagingo gifite amatora mu mwaka w'2027, ubu deja harabura imyaka 2. Ni igihugu isa ku isa rero gishobora kuza kwisanga ibibazo bikomeye cyane. Kode tukwita tumba icinshasa nk'uko uwitwa Ramaphosa yamaze kuba abitangaza, inako kudeta irimo iratutumba mu gihugu cy'u Burundi. Ese ushobora kwibaza ni bandi barimo baragerageza gutera kudeta by'umwihariko no mu gihugu cy'u Burundi? Ibyo ni bimwe turasa kugenda tugarukaho. Mwibuke neza yuko kandi aba bayobozi bari kubigerageza mu gihugu cy'u Burundi n'ubundi bari muri CNDD-FDD. turaza kwikomoza tuve imuzi n'imuzingwa. Turaza kugaruka ku kibuga cy'indege cyitiriwe Mayikonda International Airport mu kanya gato gashize, bamaze kubafatira abitwa ngo inasi za 23 bivugwa ko ngo bari baje gutera amabombe cyangwa se guturitsa iki kibuga cy'indege, ku buryo za ndege zose zahagurikiraga zizajya zigira gute, zizajya zihagarara kwahugurukira nazo zari buharasirwe. Turaza kwikomozaho, uraza kumenya ese izi ni inasi za 23 nkuko bari kubivuga ni Red Tabara. Turaza kugenjiramo tuve imuzi n'umuzingo, ariko kandi uze kunyemera tugaruke ku musada ukomeye cyane w'Abarundi bakomeje kugenda bisukana mu misozi miremire y'iminembwe, ariko baturutse mu gihugu cy'u Burundi. Impamvu y'ibi byose nyamuneka ngo barashaka kumara abanyamurenge. Ese ibi byose bimeze bite? Turaza kuba tubyinjiramo tubiva imuzi n'umuzingo. Turaza kugaruka ku nama idasanzwe yateraniye Gitega, ikaba ari inama yitabiriwe n'abayobozi bagiye batandukanye barimo n'uwitwa Reverend Kuriyo baje Gervas Dakuru cyo bakunze gutazana kugarika. Ni inama yigaga ku biti bimeze bite. Izo ni zo ngingo tugiye kugarukaho, ariko kandi muzi no kutwemera gato cyane tunasimbukira ku butaka bwa Republika ya Demokarasi ko ngo tuba updating, kuko nabyo ni ibintu by'agaciro. Murabizi rero umuvandimwe ubundi mitamushyiramo, namara kumushyiramo deni nje nkahita ngaruka nyuma imbabwe mpita mbirambura. Ariko mbere yo kugira ngo tumuzane hano kuri mikoro zacu, munyemerere abakunzi ba Duniani Kote TV duze twinjira muri ano makuru mu buryo navuga ko burambuye mu minota mike cyane, kugira ngo nawe tuze kumuha akanya kiwe nawe agire ibyo abageza muri ano masaha by'umwihariko. Yes, reka duhere kuri no nkuru y'igihugu cy'u Burundi ndetse na leta y'Ubufaransa kugeza amaginga. Yani igihugu cy'u Burundi
by'umwihariko kirimo kirabona ibyo cyatagatinze cyangwa se ibyo cyakoze kugira ngo kigereho byaranze kugerwaho ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Si ibyo gusa kandi ndetse no kuri kote y'igihugu cy'u Rwanda n'Uburundi, muzi ko umwuka utameze neza, habayeho gufunga imipaka, ingendo hagati ku mpande zombi zirahagarara. Ibi byose rero ni kimwe mu bintu byagiye biteza impagarara zikomeye cyane igihugu cy'u Burundi gishinza u Rwanda ngo kuba rutera inkunga Red Tabara ishaka gukuraho ubutegetsi bw'u Burundi, ariko ibi byose nyamara bikabirirwa icyitwa evidence cyangwa se ibimenyetso. Amakuru ahari rero atariyo ivumbi ni uko nyuma y'ibi byose igihugu cy'u Burundi, murabizi ko mu minsi yashize hari intumwa za M23 zageze i Bujumbura ziganira n'uwitwa perezida w'igihugu cy'u Burundi General Neva. Then nyuma yo kuganira rero ku isi intumwa za leta zari ziturutse muri Kongo ku ruhande rwa AFC M23, hahise habaho by'umwihariko gutangira kwinginga igihugu cy'Ubufaransa kugira ngo byibura kibahuze n'igihugu cy'u Rwanda, noneho ikijyanye n'umwuka mubi uri hagati ku mpande zombi uhagarare. Kugeza amagingo ya igihugu cy'Ubufaransa ntabwo cyari cyatanga cyari cyagira icyo kivuga kuri ubu busabe bwa perezida w'igihugu cy'u Burundi, perezida Evariste Ndayishimiye, ariko nyamuneka amakuru dufite n'ubundi isaha ku isaha bashobora kuza gusubizwa mu buryo bwihuse cyane. Urabizi simba ntinda kugira ngo umuvandimwe nawe mu akanya ahite yinjira. Reka tugaruke ku nama idasanzwe yabaye, ikaba ari inama yitabiriwe n'abayobozi bagiye batandukanye ba CNDD-FDD. Ni inama yitabiriwe n'abitwa Bambayahaga, ni inama yitabiriwe n'abitwa Reverien Ndikuriyo, akaba ari nawe wasaga nk'umuyobozi mukuru General Prime Niyongabo yarahabaye. Iyi nama rero yagarukaga ku kijyanye by'umwihariko n'ibintu bimaze iminsi biba mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo ngibyo rero bikaba by'umwihariko ari ibitendo bimaze iminsi biba mu gihugu cy'u Burundi. Ibi bitendo rero birimo biragenda biba mu gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko birimo biragenda binagaruka kuri CNDD-FDD. Kikaba ari kimwe mu kintu cyangakishije abarundi, harimo gufata inasi kwa hato na hato, kurasa ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, kumvikana kw'amasasu menshi hano za Katumba ku mupaka w'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo byose abarundi bakavuga bati birashoboka yuko nk'abaturage turi hano ku mupaka ibi bintu bishobora kutugiraho ingaruka. Nyuma y'ibi byose rero nyamuneka munyemere mbabwire yuko ubu tuvugana igihugu cy'u Burundi kirimo kiragenda gikora inama ngo zigomba kwishyira ku murongo, ariko biraza kugorana. Impamvu babwira ngo biraza kugorana, ibi bintu kwishyira ku murongo biraza kugorana mu gihe turi kubona igihugu cy'u Burundi ari igihugu n'ubundi kirimo kirakora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo by'umwihariko ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo buze kugoma kubamo intambara. Ariko umuvandimwe ndabona yamaze gukomanga, reka mwakire. Iyi nama ya CNDD-FDD yarangiye nta mwanzuro ufatiwemo, ariko kamanze mwakire n'ubundi turaje mu kanya kari imbere turagira dute turahita dukomeza n'ubundi inama ku byose tugende tubigaruka mu buryo burambuye. Dukomeze gukora analize mu biriko birabera muri East Congo, cyane cyane turakomeza twibanda ku mupaka wa Uvira Kavimvira hagati y'u Burundi na Congo, aho M23 AFC twigwaneho batangaje yuko bagiye kwigarurira Uvira vuba. Turavuga ku bijanye n'impinduka turiko turabona mu biganiro hagati y'abanyapolitike, abagize leta ya Kongo, abagize AFC M23 twigwaneho, abagize leta y'u Rwanda. Turaza kubigarukaho. Icambere nagomba kuvuga, twagomba tuvuge gatoya kuri Bunyoni. Nibaza yuko bibaye kuri Bunyoni byashishikara kubera isomo abanyapolitike b'abarundi biyumvira yuko iyo bageze ku butegetsi baba bahindutse imana, baba bahindutse abantu bica bagakiza. Niyumvira yuko ibi byabaye kuri Bunyoni byobera isomo abanyapolitike cyane cyane aba CNDD-FDD, duhereye kuri perezida Ndayishimiye, duhereye kuri secrétaire w'umugambwe CNDD-FDD n'ibindi bikomerezwa biri mu mugambwe CNDD-FDD. Byo babereye isomo yuko ibintu bishobora guhinduka, aho ushira abandi ibyo ukorera abandi nawe ukabikorerwa.
rero niyumvira yuko nibyo ubuzima bw'umuntu afite abana umuryango umuntu yitwa ko yoba yaragwaniye kugira ngo CNDD-FDD ishike ku butegetsi ubirebye muri iyo nzira wogira birababaje ariko na cane cane iyo twibutse amabi nawe yakoze abo yishe turibuka muri 2015 no mu bindi bihe mbere amabi yakoze igihe yita Mutamade murumva yuko byabaye kuri Bunyoni canke ibyabaye kuri Petero Nkurunziza ibyo byose bikwiye kubera la classe politique burundeze yuko kuyobora neza bifite umugisha kuyobora neza ukirinda gukorera ibyaha buyoboye ukirinda gukora amabi bifite ingaruka nziza turabona abaperezida bakiri mu Burundi nka Domiciano ntibantunganya nabo n'abantu babaye abaperezida nubwo byari mu bihe bigoye ariko nta mabi agaragara bagirizwa bakoze urabona ko bariko barasazana iteka ndetse burya mu buyobozi nubwo umuntu yokora amabi ariko akaba ari amabi atarenze nk'ayo CNDD-FDD iri kurakora canke yakoze muri kahise niyumvira yuko ibyo byose bishobora gutuma umuntu ashobora gufasha n'ibindi bihugu mu bijanye no kumvikanisha mu bijanye no guhagarikira amatora n'ibindi bikorwa byo gufasha mu kugarukana amahoro ariko iyo umuperezida yihaye gukora amabi yihaye kwica yihaye kuzibangatanya abo batavuga rumwe kenshi ntabwo usanga yuko iteka ryiwe arinda asaza rigaragara neza murabona nk'aba Petero Buyoya urabona yuko umenga nakibagiwe kandi yayoboye igihugu imyaka myinshi ariko kuko bigaragara yuko atashoboye gutunganya neza ibibazo byari hagati amatata yari hagati y'abarundi murabona yuko atari umuntu twovuga ngo yasize izina canke icibutso mu gihugu c'u Burundi ariko urabona nk'abantu nubwo batari bashoboye gukemura ibibazo bijanye n'amacakubiri nka Perezida Bagaza murabona ko yisaziye amahoro kandi hari ibikorwa byinshi yibukirwa ko cane cane bijanye n'iterambere ry'igihugu c'u Burundi ko igihugu c'u Burundi giheruka guhagarara neza mu vy'iterambere ku ntwaro ya Perezida Bagaza ibyo rero ni ibintu ata muntu yobiharira haba mu bantu bava mu moko yose muri kura zose za politike genda nubwo nawe atashoboye gukemura ikibazo kijanye n'ibyamoko kandi ikibazo kijanye n'ibyamoko kugeza no munsi nta butegetsi turabona Burundi burabona ushobora gukemura ico kibazo cyo kubona ko abarundi ari abarundi ibyo byamoko atabihari ibyo byamoko ataco bimaze ataco bivuze bikwiye gukugwa mu mabwirizwa shingiro bigakugwa mu mategeko yose yashyizweho abarundi bakumva ko ari abarundi ibyo birahagije tuvuga ururimi rumwe dufite umuco umwe ibyo bintu by'amoko gose bigakugwa mu mitwe y'abarundi kandi ibyo leta ibigizemwo umwete byashoboka kuko nkuko amacakubiri yigishijwe akigishwa ibyo by'inyitamoko z'abatutsi abahutu abatwa nkuko vyigishijwe imyaka myinshi n'abadukolonije bakabigiramo uruhare ico gituma bisaba imbaraga zitari nke kugira ngo iyo mbuto mbi yabibwe murabona ibyago yateje ishobore kuva mu mitwe y'abarundi si abarundi gusa imitwe y'abanyarwanda abari mu burengerazuba bwa Kongo hari n'ibindi bihugu yenda bifite ibyo bibazo by'amoko nubwo bitarashira mu mashi haba muri za Kenya hose twita abakikuyo bakarenjine abakamba abaki usanga bahangana kenshi ndetse mu bihe by'amatora ugasanga nubwo ubwicanyi butaja ku rugero runini canke muri za Tanzania duhora twumva burya bariya bari kwatunda Lissu n'abo bandi bo muri CCM burya harimo n'ibintu by'amoko nubwo
bitavugwa cyane bitavugiwe hejuru, ariko ibyo bintu by'amoko mu Afrika ikwiye kumva ko ari ibintu ataco bimaze, bikwiye kurandurwa mu bihugu byose, ahubwo politike zikita ku nyungu z'abantu bose, kuko burya ubundi politike uko tuzibona mu isi, politike burya ari inyungu z'abantu, ariko iyo bibaye inyungu z'abantu bake bizana ibibazo. Cyo gituma bisaba ko politike zigomba kuraba inyungu za bose atakuvangura. Ikintu ca kabiri nagomba kuvuga ko ni ibihugu vy'i Burayi vyihaye cane cane mu banyabwenge abo twakwita les experts b'abanyaburayi bihaye kunegura igihugu c'u Rwanda yuko ataterambere rihari, yuko ibiharuro bitangazwa ari ibinyoma. Ibyo rero niyumvira yuko ari shari ryo kubona ko hari umuperezida muri Afrika ashobora guteza imbere igihugu ciwe, kikagira iteka n'itekane, kikagira iterambere rigaragara. Mu bisigaye mu Rwanda nico kimwe n'ibihugu byose byinshi byo muri Afrika ndetse no ku yindi migabane, burya ni Burayi, burya ni no muri Amerika, burya naho nyene ugize statistique, burya abantu batunze muri za Amerika usanga ari bakeya. Abantu batunze usanga ari nk'ivyo bice nyene 20%, ariko ugaca usanga ibice nka 80% ari abakozi b'iyo miryango itunze. Ivyo vyatewe n'iki? Vyatewe n'ivyo twakwita type d'économie capitaliste. Ni type d'économie idashobora gufasha abaturage, abantu benshi gutera imbere, ahubwo ni type d'économie ishobora gufasha abantu bakeya bakura imitahe mu butegetsi bwo muri leta, hanyuma bakabona kuguma batera imbere. Ugaca usanga type d'économie na systeme bancaire ziba zihari arizo zashobora gutuma abantu bashikira imitahe. Uca usanga ahanini abayishikira iyo mitahe n'abantu bakora muri leta baba bivye, baba bari ibiturire. Ugaca usanga barabona imitahe, ugaca usanga nizo systeme bancaire ariko ndavuga nazo nyene ntabwo zakira aba startup, ntabwo zakira abantu bagitangura ubuzima bw'iterambere, kandi abo nabo bakeneye gutangura ubuzima bw'iterambere n'urubyiruko niko guhisha muri Afrika. Rero nico gituma ibice 80%, nimba bavuga ati ibice 80% cyangwa 70 cyangwa 70 bikenye mu Rwanda, si mu Rwanda honyene, ni mu bihugu byose bya Afrika ndetse n'ibihugu by'i Burayi. Ivyo byose biba bitewe n'iki? Bibatewe n'ivyo twakwita type d'économie appliquée. Ariko nibaza yuko rwaba Rwanda cyangwa ibindi bihugu bakwiye kuraba type d'économie ishobora kuba suitable ku bihugu bya Afrika, cyane cyane nk'ico twakwita type d'économie mixte. Type d'économie mixte ituma nyene les capitalistes babandanya bakora, ariko niyo ucanganye na lo socialisme cyangwa lo communisme, ukagira iyo mixage, bituma na babandi b'abatunzi n'abakene cyane bashobora gukorera hamwe, noneho bose bakazamuka ku rugero rumwe. Usibye yuko iyo type d'économie mixte ishobora kubangamira abo bari muri capitalisme, kuko usanga bari mu byo bita cartels, barigaruriye imitungo migari y'ibihugu. Ugaca usanga rero ntibakunda kwemera yuko abo bandi batoya nabo bakiri ku rugero, babandi 80% bashobora nabo kuba bo koroherezwa bagahabwa type d'économie ishobora gufasha abanyafrika kuzamuka benshi. Cyane cyane ico nohanura ni pratique ya type d'économie mixte. Hanyuma iyo type d'économie mixte ikaba iri adapte kuri la réalité de l'Afrique, kuko kenshi ibintu dufite muri Afrika ni ibintu twakoporoye i Burayi, mu bihugu by'Abongereza, mu bihugu bya France bivuga igifaransa, nta muri francophonie canke muri Commonwealth. Ibyo byose ugasanga turakoporora, ariko wacu usanga ntabwo biri adaptable kuri reality
y'ibyo dufise muri ibi bihugu na cyane cyane iyo tuvuga type de ya politique la démocratie ugaca usanga nabyo nyine twarakoporoye i Burayi twarakoporoye ariko tuba dukwiye un système politique adapté kuri réalité de l'Afrique kandi ishobora gutuma haba stabilité kuko urabona abantu benshi pourcentage nini muri Afrika bari muri ignorance ndetse nabo ushobora kuvuga ngo barize nabo nyene kubera iyi systeme d'education dufite nabo nyene usanga they are ignorant bahisha usanga bari muri ignorance kuko babize kugira baba abakozi ntabwo bize kuba boshobora gukoresha ubwenge kwiyumvira gukora amarizace kugira ngo dukore in economy iri adapté à l'Afrique ishobora guteza imbere abanyafrika bose. Hanyuma icya gatatu nagomba kuvuga ku ibiganiro bisamaza ibiganiro biba hagati ya Tshisekedi nabo bariko baraganira kwa Rwanda canke yaba AFCM Ventura twigwaneho ni ibiganiro byo gusamaza rero niyumvira yuko mu bimaze kuba byose mu byo Tshisekedi avuga ko twavuze yuko atari partenaire viable niyumvira yuko abakongomani ndetse bari mu ruhande nk'abari bakoraniye Nairobi canke ndetse n'abasa n'abashigikiye Tshisekedi bakwiye kubona yuko hakwiriye ubundi muntu ashobora kuba yohagararira ibyo biganiro bishobora gutuma amahoro ashobora kugaruka muri Kongo kuko amahoro agarutse muri Kongo amahoro yo bagarutse muri Afrika amahoro yo bagarutse muri East Africa imbaraga zikoreshwa amanama akoreshwa muri ivyo by'intambara ashobora gukoreshwa mu bikorwa bijanye n'iterambere. Ikintu ca kane nashobora kuvuga cyane nico nagomba kuvuga kuri AFCM Ventura erega ibiganiro vya Doha ibiganiro vya Etats-Unis bijya n'ibiganiro bishira imbere inyungu z'ibihugu inyungu za Amerika inyungu z'u Rwanda inyungu z'abanyapolitike yenda bamwe muri Kongo ariko ibyo biganiro ntibyita ku nyungu z'abaturage nico gituma rero uwo mukoro wo kubabara abaturage wo gutabara abaturage wo guhagarika ubwicanyi cyane bufataye ku ngenga bitekerezo z'ivyamoko niyumvira ko uwo mukoro wegukira AFCM Ventura kuko ari bo bari victime y'ibyo bitekerezo hicwa abavyeyi babo hicwa abana babo haribwa inka zabo hasagurwa ubutunzi bwabo ibyo rero n'umukoro wa AFCM Ventura na cyane mu bice bikirimwo aba bantu b'inkehwa haba hari iyindi migwi yifuza kubarimbura cyane turavuga b'abatutsi ubwoko bw'abatutsi b'abanyamurenge abantu bo muri za Masisi kandi ubundi mugwi wose nk'abari y'abahema bo muri Turi za Beni hariya hose kandi ubundi bwoko bwose minoritaire bwaba bubangamiwe bumerewe nabi niyumvira ko ico gikorwa n'umukuru wa AFCM Ventura je niyumvira yuko ibijanye no guhagarika intambara cyane hari ibice AFCM Ventura yagomba gufata mu kuboko kuko ariyo igaragaza ko ifite ubushobozi bwo kuha umutekano abaturage mu moko yose niyumvira rero yuko yarikwe kwanza kwimura ikibazo kiri muri Vira za Minembwe za Bibogobogo hariya hose hakiri minorite zihigwa na FDLR zihigwa n'imbonerakure zihigwa na leta ya Bujumbura zihigwa